دير تاكلت ها انت سيرة ما يقول نيت موليت نيت موليت تجيبه ها إني قلنا نجيب ليه مطلع ها وانت كلامه ده ديسنجل ليه عادي يا ابراهيم ده برتي خبر انت تعرف طيب طيب ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله Akhirnya Nabi Januari sifena hingga siswa itu. Tadi dakwah tu tak kayaknya. Hangkan Nabi Jasam beef tu ni Januari sif tu beef tu harga rangkaya. Isi gar sih sabar kayaknya. Nugar kita. Pakai Nabi Cium. Pakai ni. Dakwah tu nugar saya. Nugar saya aji. Nabi Jasim gar sih saya teo gapale gara karte. Gara lupa. Oke sana ya di rumah. Si akan Nabi Jalan gar situ. Wallahi wabillah Nabi Jasim gar sih. Wallahi wabillah Nabi Jasim gar sih. Ayam. لا إيماني هذه سجل سوراني ها واتوقع يقول أنا مرة بيجاز ما عندنا بس أنا بدي أيوة akan itu. Anindia nasman jira ada makan. Tapi kita gaadhala inni sochi dubbachuu dhabnee jechuun eega makiinaa seente booda sochi dubbanna rakkoon qabu maal fitta boo eega makiinaa seente wanni fittu hin jirtu biiftuudhaami usa biiftu amma eda baaris dhufeeti akkana maallaqa kiyya hunda manaa fuudhee etteeti maalleen si laafatee ni jirta buna namni mana namaa cabse hawaan fuune ni baati kisa kate yaaddu nuti waan barbaannu fuune ka gurba fuune gurbaa qofa fuutanii deeftan aka gurbuma fuune wani biraata fuudhamee jira naaf kakattanii tamam ati mee fakkeenya wayin si gaafadhu Abrahaam kana ni jaalatta ni jaaladha wayin jaalati yaa maraatu godhe malee akka inni jaalala maraatee deemu fiigoon akkuma jaalati yaa maraatu mee guyyaan irraa kun fakkeenya ayaama guddaadha ramadaana boru ramadaana afanii qabdu ati waan hamtuu takka gootee ramadaanummaan rabbii kun akkam sirraa ga'e balam ni toobanna reema ni toobanna ammuma waan kana hunda tumurtee yoo toobatte yoo wardaanii fedha kaasiin hin fedhu ballo isinitu seenu jira wardaanii fedha amree isin fedha re isi bara amma sodin daayya san geessa fedha jibbitus naandi sireemaan tu singe bakka sila gurbaan kun isin jaalata hin jaalatu gurbaan akkam jaalatu isinarratti dhiyaata gurbaan akkam jaalatu hin jaalatu biiftuun jaalatu egaa jaalatu jettu wardaa fi sadda baasu deemtu malee gurbaan eegan jaalatu ati isii kan isee jaalatu feeta moo kan feeta isii kan isee jaalatu feeta wardaa kan isuu feeti wanda sakkan difnanii la fedla wallas ajaartii isaati lulachuu haadan ta'u isa lachuu dandee haa isin bulchu isin maa fuutanuu ni wallaanadha ni wallaanadha gurbaa maraatee gaara geessitamu gaara keessa dhakaa gursitamu anaa miita wallaantu maa akkas gootoo Eywa lalamaan naafiyati ansiis miidhuun fadhu dhagaisiif. Yaafi miidhumaa fedhi ni hinaawu. Dhaabuza. Waan kanarraa deebiti. Waan kanarraa deebiti. Biiftu waan kanarraa deebita. Abrahaam wallaanta. Amma si hundaan si inni qoyee arma. Amma si inni qoyee maree nama kana waliin qopheessan maal man. Nama kana waliin qopheessan maal. Daaree suuqii dhalaa fi hin beekne. Abrahaam amma daqiiqaa tana keessatti hoo'isatti nageessu haa ta'an nageessa ni wallaana fuudhee. Isatti geessina. San nageessa. Yalla inni mana kiyya jira. Si geessina. Yalla nageessa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota keenya gaa salaamtan ta'e akkuma onni rahaatatti lagaa fi gaara hortee bakka isin jirtantutti isinaa geessu jecha har'a gammachuu dhagaarra gammannee jirra. Maal jecha gammannee biiftuu qabnee. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Abrahaam akka galchinetti manatu galchine gartanii jirtanii alhamdulillah Rabbil Alamin galchine biiftuu tanooftes qabnee jirra. Bal'oo fi baarsuu fi namoonni dabalatanii qabanii dhukkee laafasanii akkuma gartee isin xuu jettu sanii gartee haayi goonee mana keessaa illee sodaattee deemtee telefoona itti dhoonee baar sossobee qabnee jirra. Qabnee makiinaa baar goosifnee jira akkasitti mana baar geessinee way waachifnee akkasitti gaa yaa boon rabbumaa baar akkana najjeefnee bal'oo fi jechuun gaa mucaan ati ijoollee nadirtee kun akkana najjeefnee bal'oo dhugoo bahar dhugumaanuu jechuun narraa qabi waan kana hunda niin dhiisaa jettee way waattee micoon gaa jechuun akkasitti booche gaa akkasitti boochifnee akkasitti waan muka hunda niin dhiisettee gaa ramadaana boru ramadaana galgala kun gaa jechuun galgala boru ramadaanaati ramadaana
baga rabbi isin geechaga walumanuga ngagate warra nagaa agate warra nagaa lafa fude nagaa lafa ka warra punu agoru alhamdulillah nutis gammanne jirra somana kana sarga warra ajri daddalaga tu rabbi nu agoru sanif daddalaganne qamne warra gate talechun siri namata dalete abraham ta dabaftumta qamne chun namusatti gosne jirra huli wani takkale hinjirto chuni wani namiratis abraham wani godu takkanjitu hin shakkina abrahamis irra hina kabbare sineka isma birra hirramne ejitenya tanu makuno arran manakenya manak yeggale kuno la dawato kain arran amma amma dirutan wanin fidona sinora bef amma ol seneti manak yeggale santu samek halkayda saajah hani manak yeggale halkayda saajati manak yeggale alhamdulillah rabbil alamin isin safune ab bahari kanine bar akagoru isa bekhar rakkon kabu bar wa hundawe chunga siradivne narati sara isis nato amasijeti amasisu nubretu amasise videosan terramarre isiru galakomti new arkuf teisani ega wa hundaw wa nato worketesa wan garonda namatu nagosise namatu chuna abrahamit nagosise bo masiri tanaw abrahamit namatu nagosise namatu tinagorse jette namur sanis gaychum bahar waluman irragenya sanis nagarsifta jeetini ga wa hundaw atakat deemine chun ahdi nasene jeni ahdi chun neene jirra wallahi wabillahi wan kana wuli itin deebu nama tokkotle hindalagu itlen deebu abraham le walman taneti irrahine nama nagaya tane chun anile nama nagate jirada dawato to khiyelle difama na goda teti barine kasga difama gafate fi dawato to khenya kasga wa wonto tindebute ahdi no sente inshallah isi rabbi haka jeltu nam to ko asrati isi khan senti da ya khan nagati khom bi tana kaisa basa khajus nijra ni bafnale ne chun itille tashane isinis way wate jirti ramadana amma ga chun lubbu wal qabun hintatu ega sarmabu ega disete baris narati sa je akasati bar divne ega barakasga khajise waundaw itindebu bar dugumatti wallahi billahi itindebu tek khatbi jirti adi sentevi isinis wan kan rabbiti isis wan kan rabbi itindebu sini wan kan rabbi rahaqabu namatu tana khasamale wan kan le godu hinkanete namagarte isi kakase wan kan godin jisanun taka bar walin gafan naje fulduravi inshallah video irramarreti singalla isini gallakuna namasantu hasata guddada rabbinga hasata ramsu amma ramadana inshallah rabumanga khairinu adalesu khairidalene yana asumanu ganu te chung kali khaisan gone wa hundaw abrahamis bakse rahula chapsine bafne isas manasati galchine nagan warda bi saska walin manajirani amma ga kasi biftus galgala khanechun demne qabne wa hundaw walqatesne jira alhamdulillah rabbil alamin du'a intesan dalide dawatto takenya du'a intesan sirri dalide du'a intesan amalle tijabada wan khanechun fitne jira alhamdulillah rabbil alamin abrahim wan sheekha garte dhufe mana sajida wan san irra hine garte wa hundawa aka tolchine video isni galakunu video isni marre jira youtube warta rati isni galakuna inshallah alhamdulillah akaturati miti wayyawe jira inshallah rabbi hafa suja duai gorawe fayya sa rabbi hadi suja duai gorawe duai intesan dawato takanya sirri dalaiti dugumanin sirri dalagu tesan dugumanin arke akkuma kenyatti irrafne ejjinu timute jirti sille bakka jirti ejji sindi timate yadan nubira jirtani wa hundaw inshallah wal birra nuti sani wajjaga ega gammachu tenjatana marre video isni galakisudaf machuda kamne jirra wa hundaw hiyadna amma bod rafada inshallah guyalle ato alkanle atoratan guya ramadana somna rafa jannati jirra inshallah wama takkayadina da rabbin nugarkare du'an tesanis nugarkarte nubira dhabatani galatoma dawatu takenya galatoma galanni khaysan galata gurgutta waan hin jeegate isin faarsu leen qabu daawwatu takenya hedduu takka nu bira dhaabbattanii hedduu takka jechuun hojii daleeydanii hedduu takka yaadanuu kannitanii akka isitti qabnuu fi akka gartee gurbaa gololchallee itti qabnu Ibrahim kana hunda mala nu dhoytanii kara keessaatti warri gartee bilbilee nu gaafate akkana godhaa jirus warri nu gorsus hedduu jira warri koomentirratti nu gorsus hedduu jira maasha Allah galatooma galanni keessan kumaan miliyeenaan galanni keessan hin dhumu maasha Allah rabbiin isinirraa haa jaalatu
egaa saniif gammachuu isin dhageessunne inshallah walumaanuu fiidiyoon sanis hoggaa isin galaqqifte ni gartanii saniifin gammachuu mana kiyyatti nagayaan galee guyyaa meeqa qaaxiraa bullee galee ijillee kunoo akkana nuti diimatti inshallah obboleessaaf dhaabbachuun bareedaadha ishee akkasitti ashattee jechuun xuujjattu sanunda qabnee toonnaa jala oolchinee kunoogaa bar bira keenya dhufne alhamdulillahi yaa keegaa du'aan teessan sirri daleeyte daawwattoota keenya maashaallah rabbi isinirraa haa jaalatu rabbi isinirraa jaalatu rabbi nagaa isinitti haa ta'u fayyaa isinitti haa ta'u addunyaa akhiratti nagaa isinitti haa ta'u hedduu takka gammannee jira isinillee gammadaa fuula gaariidhaan gammadaa komentii babbareedduudhaan maashaallah baga rabbi isin gammachiisee baga ramadaana kana rabbi isin geessee ramadaanas warra nagaan lafaa fuudhee nagaan lafa kaa'u keessummaa tana inni keessummaadha sun rabbi nu haa godhu warra gartee amatu akkanumatti soomane egaa amataan jechuun amata hunda soomanu rabbi nu haa godhu rabbi umri nu haa dheeressu walumaanuu daawwattoota keenya isin jechuun nama gowwumuuti isin obboleeyyan keenya isin haadha teenya isin abbaa keenya isin haadhoti teenya maashaallah isin ilmoo teenya maashaallah galatooma balloon gammachuudha isii mareemma gammachuu Ibrahim margalee fi gammachuu biiftuu qabne jechuun waa hundaa'u sirri isine san isinii maree jira obboleessi keessan balloon saniif gammachuu tana isin dhageessise boo qabnaa fi waa hundaa'u isin dhageessise jira fiidiyoo tan illee tagatee qabne akkana goone jenne gaa fuuldura isinii gallakkisuun keenya akka laaltanii nu wajjin bu'aartanii nu faana buutanii deemtaniif sanillee isinii gallakkifne taqabaalleen isiniif gallakkifamti ta isin boochallee isiniif gallakkifamti akka ajaa'ibaa kokkoone boo akka ajaa'ibaa yaa akhi rabbiin nu gargaare yaa akhi daawwattoota keenya isinii nu bira dhaabbattanii nu gargaartanii du'aa hin teessan sirri daleeti du'aan teessan dhugumatti laal khawaan kana wanta akkanatti tolwatiin ayyaama guddaadha jechuun kaa so'aaba dalagachuun bareeda nama kana qabnee osoo so'aaba dalagachuu baanne akkami boo so'aabni tokkoffaan kanumarraa bara akkana goone daawwattoota keenya maashaallah isinis rabbi isinirraa jaalatu arrabooda jechuun gaa atoorraa kaqamaatti firisu qamaa akkasitti gaa jechuun soomana keessan itti fufaadhaan isin jaa kaalkan rabus kaguyyaa rabus amma booda rafaa alhamdulillahi rabbil aalamiin galatoomaan isin jee galatoomaa isin nama hunda caaltanii galatoomaa oromoo tiyya galatoomaa maashaallah oromoo naa galatoomtu daawwattoonni keenya haa galatoomu namni oromoo haa hoddummaatu dhaltee oromoo haa hoddummaatu maashaallah hedduu takka gammannee gammachuufin isinii maree daawwattoota keenya jechuun waa hunda wal qixxeessinee biftus qabnee jirraa gololchaa mana qalchine inshallah rabbi aafu waan kan hunda sirritti walumaanuu kagartee dawas itti goonee siirisanis irraa hinna abdiin nu faana turaadha nu abdadhaan isinin jaa galatoomaa like share commenti like share subscribe hindagatina ballo guddisaan isinin jaa obboleessa keessan guddisaa